Ye machigo se kutu se bam. Midian go fu se wa se kutu se bam. DL kasie body hinta no no ne pa hontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Efi tutumlikane shayen ewo Facebook ana face YouTube na yemfa kasebono enchiri mwankasa ensomo. Yasha kasebona se efefri Ghana mampeni Berema Obwada John Dramani Mahama Katiam. Na putupuru enkrata beto dier kasebono so echiri musem. Enkrata efri omampeni akachi echiri mam. Wonom babe ye putupuru enhia mudia. Ana omone eye cabinet po anasa omampeni Wama mkabi wom na kachi na besi agina ko poya atoma e ukuada ebeya ogefo bosoma ye wom yi ne da etaso du baako emfempe mienu na do nensia mu ne nyina ne sei Ghana mampeni adwene ho ehune sei niam bi ekoso wo manyi mu a ha adwenye pa titiru efa koku akuafo a wonom atimi ato abamode a yekuaya na koku yi atimi aso na bribram akuafo atimi ate koku yi kama atimi abo de ahyafoma atu egu apaso hata Makoko ya makoko krachi atoko koi nanso sika no omonse nka binti enka ne kire wampani pese obo modyan no ne empanifo hyerem ho kwawda mefa so a saa nchi no ahwe ahodo a koku akwafo na mu no wono betimi ase ho pomasibe na nkrata we no eye osoafo hwe oman Ghana omampani kitahudie so e womampani akache oniminyamfo Felix Ofusukache na den sembetu dwa e won X mekire eye Twitter do den sembetu dwa na meka say ayade akoku akuafo ndam nchini ahwa hodo mu ene bebresemu a ano ade nye pam efitiri eye afi atwam ya de besim pempenso aye wo mu Ghana akuafo dodo na omusi koko omo aso aye hyepa efisom koko no dodo na no matimi ate ahata omotwen san kaja wo betimi ama peaceful akoto koko yi ne akuafo anya kakra nya sika etimi de ahwefie nanso akwakoye kwesi enkwesi kwada enkwada akuafo ne brepa efrisem Wadamu chirema enya de a oman Ghana so ehwe koko toso Ghana Cocoa Board mpanifo etimi apesika ede aboa eye oman Ghana nwumaku ahoto am apan ma mutumi krata so mto koko ma wonumi etimi ato akuafo koko yi na akuafo no bi krampo eka echirema edum pempenso a chese womtuto koko no mpo etimi totom koko ni bia nanso sika no munya bi mpo na watumi ede atua akuafo ne ka enam so ma akuafo yi sabe aboa ohia etwen aboa koto eto Amapada so ne bia kai akuafo makrafo yi wono masetenam atuma ye dimpa akuafo no bi kurampo atumi akasa echiremu am meka sempo chese omonsampo enkantumi omonsa nkanduro enfutumi fete petepete omkoko no so eno akire nso fertilizers ahodo nso enya de omenya binti no de aduro de omenya abamo a meka se no aban gusia nhyehyɛ se yakopɔ ya adom ekena da omampanin no omka bi ombehie hu kwa odom befa so a ahwa ahodo a ekoso a etete kokko akuafo no wono betimi ese ho eye poma sibre yanto akasebo no so ane yamfa ani fa nkyeremum ewo kofoludua no ewo pie mantemum na meka sei kofoludua police commander wonemusa atimi aka Nigeria fo emaya makodu miensa 13 a meka sei efiewura baako ka ho bi landlord oka ho ana afin so bouncer chese bema oye matwoma no gbopa obosa amaye we ho ban a omusa ka wonom adenti a wonom esi ba sibra ene adwaman fita pam ewa pie mantemum na nsantwerefo nhye de todwa ene bradai na ye ogefo bosoma yego ne de tosutu ewa mfempem mienu ne de nunsia mu etodwa ewa kofodua police eye district commander otena dwamu ene nsantwerefo de nkomo eye superintendent Ransford insia echirema in fact aha adwenye pa nansem we betuto todwa na oba pie mantem a adwaman sadia Nigeria for emaye ne mrante ne boadwama kofodua na atetinti sani pa omsa ka mo de ahwe mamra etimi ne wo mo edi odi nsem sei eto yensem twere ni continue kofi obo enim adwamammo ana prostitution eye the oldest profession in the Bible no se afi etwam no emfiti ase no mu na ababaawa bi a ofri Nigeria wanya amfie be aduenu enan saa ababaawa yi ene ne nyonko epie
pie wiye no na sikasamunti akasakasa ba omontem ema bema no ewo ba no knife ema oba no ohwere ne nkwa enti efiri ho no ama police ya ye okofodu ya ye de ni asi Nigeria for no activities a omo aye no okrom ha no e monitor ahwese se yensa beka mo na ye ne immigration for account bom na nka yetimi ama omo asa akọ omo krom esanse ache na by 1970s 79 80 thereabout na Ghana for ma timi ko Nigeria ekokobo ba sibra ba se de ade na atane ane se omumom aba beji Ghana afa na sa ashawo bra no na omo ebo na isanse obi koye bi na ye wo no sekan ma owui na kofodu anzo yampese sa ne maniema no ebese kofodu idin nti ye de nurse form enene nansa na abayewa bi a wanya 28 years ebeye complain say ne madam ofa no free Nigeria de ne ba Ghana sa ne madam no ne boyfriend abo no esanse omo atwabo ama no se da bia onye says ti se ya na taxi drivers hey ene onye says so se the taxi drivers no ne trotro drivers no omo po adwuma mbu nkonta check awura no no pepepe ene sa ma ye enye emfama wono ma odo mbepie mu ewo Michael nam na eno achi no ena superintendent Ransford nsia kasa na ochire mi se ema ya maako beye dun miensa efie wura na afin so bounce aka honom de odikan aya princess eye Sebastian wanya finhia no dunum 15 years ono no wosusa kwasi boni beka ne se minor eno eye mrem Sansana Christabel Simon Monday jese dwada eka ne din ho wanya finhia no aduasa baako Sansana Nafisa Ibrahim wanya finhia no aduno enwatwem Gifty Beauty Francis adwonko edin baako pe Gifty Beauty Francis wanya finhia no edin Nigeria for na mtutu din sa obedi su Francis ka ho wanya finhia no edin 25 years Felicity namwa ono so wanya finhia no eduasa 30 years Sansana Blessing Daniel wanya finhia no eduasa baako 31 years Sansana Catherine Vangran wanya finhia no eduonu enson 27 years Sansana Beauty Okon wanya finhia no eduasa 30 years Sansana Catherine James wanya finhia no eduasa 30 years ena Jennifer James wanya finhia no eduasa 35 years ena Mimi Joshua wanya finhia no eduasa 30 years ana Nahap wanya finhia no eduonu enum Sansana Mary Peter wanya finhia no eduonu ensia Omari Jamfi blotter operator ono ye blotter operator Omari Jamfi na DJ Omalo ne huni pa na Omari Jamfi oye blotter operator ena Simon Kwaten ono ye suspect bansa pa obo maya ho bra obo mo ho ban na maya din sem hunu saa wa kofodu ne mpatem apie mantemu ano otenen na superintendent chirema sade na ade na ye no oman ga nam sesei wope mensina hodo pa na mantema HIV AIDS kwade wo ya de ka ni pani eni aduro no wope mensini pa ebi wo mu pa na mantema hwehwa beto dwa kirem se pie mantemu mahura dikam kwam Eastern region adwaman pa na HIV AIDS no eto atese pa no mahwehwa hunu se sa eye Nigeria for emaye adwaman no sa prostitution ne ka ho pa ne senti wo mmode ade wo betuma ye bia chichichi nipa hodo am wono mbo sabla kwagema mla ne wo modi ne sabe omuntumi ntrasa mesabi eye kofodua emedane besi brakuru masabi adehye omunye bone da HIV is MSA wono masa eye nokure emprepi yeti radio ho na yeti radio ni TV a obate se Eastern region ana elidi ewo HIV amza za position no there Eastern region atena ho ache na nzena nange enkrofo bi peso mu twa o nso still yeda so record sade no nti eno nso aka ho bi nti na police fo ya o mo adwen se ene ye betu sade na se afri kofodua nti eguso we nya mra ya hyase ye beto aso aye na ya hwese
Kofodua nso befa ne ntoma pa afra ewo saa HIV sam ne ahyawo bra no ho ene amunya dwumaden efiri se de yekro no ebe ha adwen pam na ne kwakra mo no ena superintendent Ransford insia ekasemo ene wo kiremu am ekwaya ya na enipa bi ede emaya ahodo a wonom efiri amanfo amanso bo manganam ni sei omokope omada na wonom ho agent no omo ne sa amaye abusuafo akodi nkomo sei ya pese de mutu kwan ekọ omanganam adwuma busu pam enti akwakopa adwuma de amam se de ebi ne mutu firi obi ba mepe adwumayefo de akotu ba ne amanfo amanso akwakopa adwuma omo no pepepe sa no mdada omo ba pe no no akwahye baabi aka kire mo se adwuma na enie esesi an Nigeria no wankasa wonni nkrata bia wontumi nkọ okrum bio agye ne de okonti adwuma no eye ba sibra dakru bia ne bia omam 1000 Ghana cedis mema no no ombe de dasa na wodi scan abere ma kakra de ato aduane edi sesi an wo pro wumpo wanya bedu adwuma na ese wo ye ne sam na wo kire ma hwehwema mo ye ya omo ne man di ye na kire mu am obaya ba ko ka kire mo se dakru anya hwe kura no otumi ne mema no makoma akobeye du 10 ene tumi edi mpem agro na sika omoje no nso no efiri 100 cedis ekopem 150 cedis eno ne ye short kese wo kwana bia wo bo no partial ohun na wa soro ko 100 ekopem 150 Ghana cedis tisika no 1 million anasa 1.5 ina nsa na ye mlante no edi sa adwuma no wo mahim na superintendent kirem se obesere mema no se oni so omode bo nso ani adwuma we enkoye fi so obebo aka efiri se oba no wo kwana de bo ani ta 1 second se pana wo ho sa na okra na ono wagini sika fi sa bansa ka ho wanya se no papa wo sum no enya se mekumere wo mode amamra ene sa amaye edipa mrantie no ana agent fo no omo ho omba ye dem beko Dubai ye dem beko akopa dwuma mamo sa na ada no an omo faso de ko Nigeria ne Africa so ne na sefo se mu wadwuma wo Ghana nti yenko na menkopa dwuma ma obape esanse dwuma bi ene honti na chese omo babe ye basi bra se de omuguso eye no na ne nwanwa ne se me busa ababawa no ba ko se nti edakro a eye no ti se Kofodua market day se the market day da ye pa no timishia mema dodo be se o ka kire me se otimishia edu 10 per night na me busa se na onu modro na timi di sa adwuma no ana so ono ana ho den nti you can imagine so sa fadro ka ho dia ene nka be 20 anyambia amo ogibe se ya omso omutimeje be 150 cedis per person per shot and you 2 minutes kra nti me advise me nua mema no ofo se unya hode a obekọ 2 minutes ya mfa ho nkọhye se adwuma num na mfa so bi ni so DLFM 106.9 Kofi ya sese musika semo na nsa da hode nhwe da ndimu a se mo mema ye no wo forma ye sere mo mfa mo nkohiem na in fact superintendent manage ne kasa ho pa o we ya district commander Edema Kofodua posifo na da hono ma no supu superintendent Ransford insia ene wa kire mo de mo nsa da nso ani a enkonkoto wo wife sika no ntontwene kwa because adwuma onu kwa akoye adwuma akọbọ adwuma den siko kọbọ ka kutua sika na 1 minute na yo no akutua 150 ebei muguma ni mu asiyo ye he urade yankopon kasi abani official pa It's official. DLFM 106.9. Yantu akasi abani so na yamfe ya nimfa nkyire mu awa shama na visa hono mo nso ensam ne bi wo ho pa ashama adwam ema na dwa ashama fo ma na dwa na meka say mentem ho ase ama no homa so nne ewa shaman wonom main marketing ewa nkran pompure mantemu na adwadifo no enum asem nyina ne say Ghana pan na adwen say eye ashama adwa kase no opeso sini foforo bubu ne nyina tugu no sini foforo okra na facility no eno beye more than 24-hour marketer je say adwadifo ne bedi mu afurusane demu nyina je say ne omompon opon ko no obi ba opon ko no obi ba na je say bibia konka na adwa no so aye kama pa ba efo kwan so na adwadifo ne buai o madwa o ashama adwadifo no mokokoa pai aba wade mu kire mu ansem bi ha insem bi ha pa ye no ne say na mben ade ba dia sa mo adwuma mo ye no omo nka bi nhye mu omo ye omo adwuma ban sa opese wo siesie ashama adwa na
besiesie na pass on betena sa nhwe han sasa aban bebu dwa no tungu no si ne foforo pa de ebi nso amanyim enya de beti ase na ate ase kina itiene dey emayi tititi krojan papa bi de bobo no monsa ene wo mko mu etonyom ene ye yenko ye yenko ene obeti ane se ne ye nchede o ye nchede obi yada ahyema adwadifo yi ene ye nchede o ye nchede obi yada na adwadifo anje mre na omo ne nsentwerefo kasa na mu kire mu sem ensem bi ha efriso ma yetimo no yenimkwa ahodo a aya na oman mpanimfo na oman mu mpanimfo de omo faso ene se adwa na ema ne wo mu no omo nso ade ne ye besine foforo mu si wie pe na mpanimfo de dwa na manipa oman kasa pe ebe ya manyosem wa woni sika no wontumi enhan dwa ne bi da kese bo ade beje wo no enya de abetimi han bi kura enti ma ne kire mu asa de ne makro no ano wadene enti de mu hia ne se aban masiesie dwa ne ya ne foforo afi nso enyinam kan de mu hu hia enso ne ma ho de bebo anyina no aban fa bi mra na dwadifo na sesrem nya akono na nya kama pa na mom pa sa ombetena sa nhwe han sa aban bebu dwa no tungu de nya de ombepene kura dwadifo akire mu se sa ba de ne nsaka dwa na okase wo sine foforo a ehifo no mbekwa akwa ya adwuma obi oton boode na se bi obi oton boode nso de obedi ne watumi de ne boode no akwatena eye ultra modern market ne makoye 24 hour economy enya adwuma da kombeku onom no mabusu ente no de ayen ombesra aban mo no homode na sa aginasu a wasi no onyai kram na emayi mu eye market queen madam ede ma sha me dwane Leticia eye ayaba o kire mu sem ensem mi ha efisra mu hwe anim senkaja wonom aban na musine be momode na omo edi nkita ho nanso ma hwe nanim abona e kire din nti de yakoso no makaso mbodwo so no moboa omo de nsem sen eto di ye kasebo anim moden say yensa beka ene no na ye de asom ne enkotie ene ahodo a adwidefo a omo wa shaman ede eto di ye kasebo anim because now is we want renovation and utilities in the market but demolishing the market wouldn't help us, so we beg, we are pleading with the government, if they demolish the market, how are we going to live our lives with our kids? We have nowhere, so we are only pleading with them. We are pleading with them. We need renovation, utilities in the market. Please. We thank you all. When you go to Mandela market, you go to old Mandela market, they have built a lot of stores that are there. Nobody is there selling. We don't have money to purchase stores. And when you go to old before station, a lot of stores are there. They sack them and they build stores. And now the stores are there. People are not able to buy the store. Please, Mr. President, we beg you. We take God beg you. We beg you. Because if you do this, we don't know what to do. So we are begging you in the name of God. We just need renovation. We need renovation, nothing else. We need renovation. Nothing else. That's what we are begging for. Thank you. The Mukagamunga, last year Mukagamba, to market where the pasta. Muna roko manyana, muna roko market muna de komi ba. What the day Kenya Muchikin Castle, wouldn't banjida, the Bachi Anya Lord Ajara, but I'm taking market about the problem. Would I am Crusoe Dalla, Mamu the Urinzua. Aha, no wasa manyan. Enti, a jadifoni chiremwa. Omakaso metena se na ban aba besi ashabe adwane foforo pa betu amu nyina afiro no ma ye ne foforo de a na de mu di kan ye na nkasa na adwadifo no muntumi nto no bo dene teso mu wie pa sika ye de beji wo no age amanyo kompanifo na nkasa ye no ene mabusuafo pe ne betumi age ente muntumi ntena se mu betu amu ntu mfiri honom na ekom ne won na mon kan jesem ba be 24 hour economy wei aya ashama adwadifo akwesem ene de asomwe yanto akase ebo no so ene ene emfa ene mfa nkyire mo maika na ye ma hye bedwafie na meka sei ma hye bedwam acha mahene ye oniminyamfo aban Kingsford suma na papen ade nsema todwa echirim se anim yadam business committee ade mo maga na ma hye bedwam modern ahwe hu ne sei eye human sexual rights and family values eye bill no ene anim nya 2025 de no omfa nkoto ma hye bedwam ene ye twende te ka ne se anti LGBTQ+ bill omfa nkoto anom na ma se badwafo no nkoso asetena no mkonko ye si nanako ene bonkite aprana se befa se mfa so mbagyatum na be yem na sebe
said the trade ampon boroboro de no hwe sabe pa oba ne to kama ne to so do nsafa wa say na ana me ngofa asefo nsa no adwuma nimpoku akɔnɔ n'ani abada gyedeja na bɛma mua ahwɛ ne yɔnko bɛma chi pa denden sɛ bikosi asa banchi akakro so ɔnam pɛ ɛwɔ manyim ana mo kyerɛ mu asa bi wedi anifra masɛm anifra asɛm asɛm yɛ kasɛn sɛ bɛtena manyim na ɔba na ɔba ta na bɛma na ɔba bɛma dade ɛkasɛn ne sɛnti mpanifo ntrasen ni ho abubu sɛ bɛyɛ amra ne bɛyɛ adwuma na sɛ bi nipa bi tena se no hunu sɛ ɔno ɔba bɛda na mɛne so nipa chi sɛ hwew na ne nadi saa nso na wa do sika best sponsor wɔ mo so no na nkamra ne wadi pam na mahyɛ badwam acha mehene ekyire mu am ɛha adwen sɛ bɛpem sɛ mra yɛ kɛsɛi emra no emperefo tumi nyintumu ma ne mɛyɛ mra na ɔde sɛ de to dwa nnɛ wɔ man Ghana mahyɛ badwam na yɛ brada ɔgyefo bosoma yɛ wɔ ne da tɔso etu na mahyɛ badwam acha mehene ekyire mu sɛ hu behia pa sɛ enche bie sɛ ɔmode bɛto mahyɛ badwa fie na mra no mmɔde ma ɛyɛ adwuma na ɛboa sɛ bɛyɛ ɔman Ghana yɛkɔ yɛ ne mu no saa ɔba ne ɔba ɛda ne barema ɛda no eto betwa na ne ma hodo a eye musu o meya memre emfa no yebetimi atwe ehode afiri ho. 1. The reintroduced bill maintains its underlying principles and core objectives. 2. The bill does not contravene any constitutional provision, particularly Articles 106 and 108 of the 1992 Constitution. 3. The bill does not contain any provision that seeks to impose taxation or charge on the Consolidated Fund or other public funds of Ghana, or impose payment, issue, or withdrawal from the Consolidated Fund. The committee, by a unanimous decision, advised that the bill be introduced in the House. Honorable members, I have reviewed the report of the committee and formed the opinion that the bill does not impose or alter taxation or a charge on the Consolidated Fund in the manner stipulated in Article 108 of the Constitution. The bill has gone through all the processes in accordance with the standing orders of the House. I therefore direct that the bill be scheduled by the Business Committee to be presented to the House. Aha, ente mo fa meto ma shebedwa fie na ma shebedwa fo emubu ho na mo ho ba bia susan ede bodo ho no ebeto. Ene a woti ye eye o my Ghana ya ma shebedwam chiamehene. Oniminyamfo Kingsford Sumana Aban Sumana Baben ena wote ne nkan yanto akasebo no so ne yamfa yani mfa nkyere mu ewa santemante na meka sei oniminyamfo mahyebedwane edema de hia wanom ewa bosomtwe ono kura yen so na aka no ye osoafo na ohwe oman Ghana yehumasua so ewo manyem ne den edoniminyamfo Dr. Oseyawo aditwum na odensema tudwa ekyire mu a kyese obon ho modin bia boa sebeya Jache Pramso Senior High School no never conkan no dia adesra pa na afutuo dia to desafo na nim sei wo modin a na akwanya o munsa kan mo mfa ni agrokra every say ade eche na ade esa no emla na ekọ no ebre ni ho mani pente mo modin a na o modin a nyira mo hunsu ade ye pa na dache wo meye panimpa no mabrabo etumi conkan no de say de tudwa mra na school no edo mo finhia na etoso aduonum mechire 55th anniversary celebration jumadi etodwa ewo school no akache no de nseme tudwa no numinya for Dr. Oseyawo adutwum emra ohurigina sie ne yasimpie so a na okasa ewo Jache Pramso Senior High School num ewo mra na wonom eye speech and prize giving day jumadi no edefa wonom emfrinhia aduonum a na wonom ehye ho fa no wokire mu am jumadi na etodwa no in fact school no mama wie school do da ne nyina kopie mechine alumni for no penifo do na bai ana afi nso adisuafo emprempren awofo ne ahwefo pina bepie mu am eno mo mmodin ehwe humasua so mpotemo nyina kopie ma dwumade ne yakono pa ne yani kanso na oniminyamfo ekyire mu am meka se no emiri bi atwam no yosoafo na wohwe oman Ghana yehumasua so bodo homodin ye ne afom de obetuma ye bia boa yam titiriu efa eye STEM education sense anu dwuma bebo na nipa atumi anya nimdi a daachi bia no on twan se obi mfa na dwuma no wankasa ebetimi aye adwuma ne yade ekonkan enti obesere sei aso ehwe omanga na humasu so bono homade ama nani nko ye STEM education ne ho sebe ya mofra ne wie school pe na mo adwuma kuram na nkwete sebe ya ba bebre saa kwatwanya akopa adwuma afra ba ne saa ya so be hye New Patriotic Party primary competition
And I was there from Jatipram. Happy to be here today. I also reminded students that whatever positions you get, make sure you use it to support and develop your community and develop your school. Because the last time I was here, I was the Minister for Education, and today I'm not the Minister for Education. So things change. But once you occupy the position, ensure that you do something that makes sure that when you are no longer there, somebody will remember what you did. I'm so happy that today, when I say I'm the former Minister for Education, I can proudly say that before I became the Minister for Education, nothing was heard much about science, technology, engineering, and mathematics education. And today, STEM is a household word. I'm proud of the fact that a legacy has been made. We have bequeathed a legacy to the next generation of individuals who are going to take over the mantle of leadership. I'm very proud of the work that the DCE is doing. Any awoti ye ayamashebe dwene edema de hia wonom ewo bosomtwe ono kura nso na aka na oye oswafo a ohwe o my Ghana humasua so oniminyam for doctor osay yaw aditwum na wote ni na no wachi na Mr Benjamin Chei Ampedu ona ye headmaster na okura nso ayoduseni dada edema jache pram so sina high school no echirimu a ohaw pina na school no na mu a de adrei wonom behia empenifo moa na ochiremu a dwumade epi ne empenifo ya chese school no edan bi hu siesie dwumade a wonom eyem ebi eye administration block NWF echirin so eye dining hall akoto na afin so guest eye demo training nyina no eye ade a chese sika mawo amadwumade nyina twa sensenti wo mbesre get fun ne empenifo do aka no momo apa se be ya dwumade ahodo omudi ni school no mo no wo mbetimi awie ntente na desuafo no ehwa henha wonom na nkofo bi ka se jachi from so there mo wo bibia bi se mo former students no ye Minister for Education no kre den so no still ye hia ne ma bebre school no openi no waye ni ma bi ene afofofo nyina so wo ma ye bi na challenges I was mu ano no edoso dodo na bi ni say DLFM 106.9 edoso ye ene bi ne administration block, assembly hall, dining hall, girls dormitory na sa project amaki kenyina no emu bi en hono mai jebi dodo na ye 80% 90% nti ena ya kwenya pase no ye besre atofo abanpenifo get fund DLFM 106.9 those we philanthropists and will be those students say omo main school mo na project ayi wiye no let me wie momebua pa na school no bibia no wanom enwiewei aye headmaster etema jache pramso senior high school the den the Mr Benjamin Chei Ampedum na ne kwakra mo no ene engineer Abdullahi Hamidu ona ye district chief executive officer etema de sha wonmo bosomtwen abato mpesua so echirima ye no kura pass o happy na ene school nam de so mbekwaso aboa na abanya bam na o ha biara school ni famu no o matumi aboa masa de so ano every school metri so ato ma de sua fantoma pa e de afra so here no most of the different projects I was going DLFM 106.9 they get fund no they try to push it in completing yeah na common fund we have the legacy projects the next enrollment yeah the CC the school for ba hwa siesie ni nyina kama ene ya wuti ye no ono ana woye aban anamsi ni edema de hia wonom ewo bosomtwe ewa sante manten ndin ede engineer Abdallah Hamidu ena wote ni nkan na mane boyi ye nsam dwere ni Barbara Kranten ena difiri asante mantem mo ebesom yen na yensafi ye ni mfa nkire mu ewa pie mantem de ameka se no oye okuapemman senior high school no wonom etimi adi wonom 15th Founders Day Jumadia in fact eno no nkasa ho Jumadia todwa ewa na no kwesi de twam na eye ogefo bosoma ye womu ne de netoso enwotwe ewo mfimpimienu na do nsiamu am na asemtite na dwumadie no edaso no upholding Opoku a champion's legacy of excellence, embracing academic integrity for a brighter future. Na dwumadie todwa no na mpenifo eboa na wonom etimi akasa ediafa barrister Kwaku Opoku a champion. On a boy on nko atimi pen bottom sika
etimi edisi okuapem senior high school no ewo eye akuapem ewo eye akuapem north mensenem ewo piemantam am osi school no ewo ogefo bosoma ye wona toso enwotwe ewo mfempem donkron ene aduonum ensom metre eye February 8 1957 school no wanom etumi esiyem na wanom 2026 okuapem senior high school wanom founders day eye adwumade etodwa enkasa adwumade etodwa no eyade a adehye 1996 year group no ena esi wanom nanso a won mota akire bie no eya adehye 1976 adehye 1986 adehye eye 2006 ena afinso 2016 year group no mode adwumade ewe no wonom ehyehye yem na mena adwumade no ekoso ano na mahye badwane de ma adehye am wonom ewo akuapem not abato mpesu aso me wo fase oniminyam ni Sammy okukopie no de abaso bopam ede ebo eye delayed opoku echampon se ne modern bo wo boy ye pa besi eye esuku ya boa pa me ne ekropon etimase samofra dodo na hyebre ne papi na afaso abaya brempon o manimum na oniminyamfo Sammy oku ekirem sem wo hwe eye barrister opoku echampon ne modern boy ye pa na motu a watu na in fact wodo na de hyere mpabuo ma wonkom ejesempa bo na be henha bi se wa bobra pam ochemwe hu behia se ye nyina ye besua ne hyehyɛ Paul ye nene enam ne nsaso ne nsaka okuapem senior high school no aboa pa mena desuafo pi na nyanim die na oman mo bodwumaden a ehu ben se nyina besua ne yabo na baso ne hyehyɛ Paul ye edebua oman empuntu. So the discipline that you take away from this is what is going to guide you. Your seniors are today were once they were once seated amongst and they have come this far not just by their own strength, apart from coming far by grace. DLFM 106.9. And hard work. And I also pick from the speech and the presentation by our special guest and speaker for today, by the fact that you cannot substitute hard work, and there's no shortcuts to success. I have taken a lot of things with me today. One thing that I want to encourage is a world of opportunity. You have a choice, whether after school you want to see your colleagues and hike, or you want to see your colleagues with your chest out and say, oh, I'm currently here, I'm studying here, and this was happening. You know, there are over 3,000 people here. The truth of the matter is that not all the 3,000 people will get into tertiary. Any awoti ye ya mashebetwene edema adehia wanam ewo akuapem not abato mpesu aso ewe pie mantemu oniminyamfo Sammy ewukum na ne kwakra mu no ena headmaster edema okuapem senior high school eye Reverend Richard Crantain Afari ede nsem tudwa ekiremu am ade ba ko etete wanam pa eye adehia wanom abo ede awura school no ensa aseso a wanom edi ne fomfa eye ade a enya kura ne high school no papa efise ba akofo atumi de ne nkwan si honom edipa ono nko ade ne sika aboa agya sasa tamante se de ato se yemomode anfanye school na nkoa na ye school mpa wo mayimu am efa wonom a wonom wani na sanso fa wonom a wonom ye ni fraifo na tetete wonom ema wonom da achepa inti eba ne sennenne enipa bi etimi agye aboso am ensase bebo na adusuafo no esuade wo so no wonom edi ne fumu faim ofa kwanya we so ede ade srede to o my Ghana mampeni eye John Dramani Mahama ana afin so o my Ghana post sahene inspector general of police yem papa Chris tete yehonu no mamoka biewom ana afin so akuapem not MCE John Evans eye Kumoji so sra wo mado momode yanka bi no momo asebe yam wo betumi ato wall kese pa de atwa school ho ahia asebe ya nipa biada Entimbo West School no manko first school no asase eniso. Uhwe okuapem school abrantiwa onya ni sika ana wo se okobo obisia ana odi beton sase kakra ye di artist school ni enchirimma ye ne se na asase otoye na asase adomfo de ma no no ene na ye twitwa ton asase oje to ho ma ense afanye school ye ndufu di penti ye twitwa ton ema ye ho enti sakaye nyina ye bese opopo champion ni asua ne dia ene akade a odi gya ye behwe so yie na ye nso ya pra bi akam wa yo okuapem school me no ka se okuapem school se wo oman yi mu a ye frɛ no school a etimi ɛfa sabi nipa ehu ade ene won a enhu ade enti school we ejapade kɛse ba ko ode agya Ghana de se school ha de won a wo hu ade wa ha ene won a sabi won ani afra ɛso wa ha ye wo teacher fu ehu ade wa ha ene teacher fu a enhu ade won ani afra so wa ha so this one is one of the biggest legacies that Opoku champion has left us. And they are of my Ghana. Abusiafo mo masomo
ejapade a ye na opoku champion DJ ye DLFM 106.9 nti yesre abamu nipa MC police fo ene ministry ene a woti yo no ene ye headmaster edema okuapeman senior high school ewe piemantemu the thing at the Reverend Richard Crantain Afari na man boy yensem twene konte hine kofi opo ene defre apiemantemu ebesume ye nyina weso na yenkeka madwenche ne bi fanso manumre na me wafa se piaga dia ba na odifre achema safo no wokirem a koko farmers na mo bro koko akuafo ne brepa oh Ghana mampani basha wo che no wantumi anisui wa ma koko akuafo ne na man dodo na ana ne kunsu kodwokrom dia ba na o say in fact MPP nsa meje Ghana no koko akuafo ne brepa o he mampani Ghana mampani dia wo ye na Ghana mampani da mejo men ya be ha dwenti MPP nsa mna na master plan junior kentampo dia ba na o so man ya dwo fa in fact adwumade a ye bo na so nani na nchia kese nkoma eye craze Honorable Craze Nana Lord incoming MPP National Youth Organizer Samson Brabra Crantain yamani boni wa sentiment mu kirem se anka oba de Francis Efa won ho ben boy ohwe live edi free Odobro ni junction as visa was sentiment mu na Kofi Parliament de aba no say until we deal with our selfish interests in this country we will never be free from struggling watching live from upper agrabo bikuma apa ye nokre si anya obi pesemi nkuma na dia ye nya bread ye nokre pam na kre JC mentor dia ba no si dia news ebon me das me wafa be adre dia me wia sports for no time mo fa nche me ye ba se si a me wafa se Bismark man Adusei Adusei atena se the team crop ya metema o madi ntwo MTN FA Cup o mafrim leg ni so muntu menye ti afi o mekọ ne nsa DL Power Sports, DL Power Sports, DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. The problem is that I think the referee is for them. The referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. It's for them. 2 goals I would have scored. Pressure upon pressure. Mr. Kasante, Mr. Biden, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante. What you going on? Mr. Kasante. Oh, Borike! DL Power Sports, DL Power Sports. It went there. It that down. Me wafa se Bismark man Adusei atena se. Oh no. Sa wa hwe ne kese ho ne tenten ho na ne bebu na tende a. Bra ka kire o. Oh nice guy pa. Na voice e kura no na modern body in fact edi twam. Me ba na akwa ba Bismark. Over. E pop di say. Yes o do me. Yes share di mire bi. Na mo nsam na kotokone si akosi say. Si coach ne mate sama pam no. Akwa resign on. Ono na resign. Na de ne wan twen na nka mama pam no wan yi scan free mu we. Dabi. Aden on person be say no record so. Yesi anim guase wo emfa talk ni banti. Aden guase na so wa agenda. House folk the baba so pa na no anam so ma ya sake ne de ono ade ato. Wa nya ade. Adwobre o. Emunya abotre mama mo nwoma na mama sisi a. O se den house be hye ne de nka obekọ. Obekọ. Na aden wo hu se house be hye na na. Dabi se kotoko ne ai club winning oriented club. Winning oriented. Game bia kotoko 4 person winning. Amomo wasa materials na mo de expect sa win no. Means na mo penalties. Me se mo wasa materials no. Kotoko. O na mo wasa players na mo we media ma mega say omo players no. League be 17 na ka. This is in league boy. Media man has some players no omo as omo you well organized. Aside no Kotoko side no so enye bad. Yeah, Sunday o. Woni ma de. Ade a o chef on fan chen. Obe sha CSC. Ade a me were ho ne say. Se me kai kuma se metema Sante Kotoko. Joseph Hendrich Oliba. Aziz Ansanom. Nana Hinianom. Na sa your friend say Nana Hindu obu anipa. Tiko Stephen Oduro no mabreso. Godwin Abradre no mabreso.
Na me hwe din na me hwe kotoko place na nam park na so na me hwe na hey kotoko ni u jaw dia me ka kotoko sa me ka me de no okay me ka me de no o ka de ka on dia na problem me hwe ha so folk tim pa those days okay any ka de chale emre ko akom ko sa quality in the bed din se bi mu kuma e be che pa ye de na ha yen because omo obi ti say amakro me kuma omo timi ball 5-6 season no e de na ma mo bo che ye no na league no na a commitment level na high yes and na chire nso no that time no na sika sam no nse da anye bebre wo bonum ti se ne na mo sometimes no person mo bokra na ye kanfo mo and say of wahwe bibia ase say black stars angasa kasa ubo local league ni bia yam value say bia obetimenya kwala da kra mo invite me sports no so na me won sem ka wom because me hwese de ne kwa na opening sem wo ho pa colleague no emperifo ne mananya kwa no de ba bekọ world cup ube hu other countries anya hwe kra no mo local leagues no be hu say players ne bi wom Ghana say nyame anya do no ma mfa has keeper ya nkwa na che se ba kokra nim Benjamin Asari ankwa na se ba kokra nim o yes ye ball league 2021 yes ye league ne nye yeah the sa kotoko midfielder Richard Lamte na kwa bench kra wantna ade a munnim ye mfa sika nkɔhye Black Stars munko a na obi bobo ha no muntumi ntua ne kaye omoje 1000 na 1500 na 2000 obi dwan ko ba akɔhye Ethiopia na akɔbɔ bi wɔ hɔ sa opening ebrako kajagum na yenko right abusia me mo adwo mo akɔ aba kwanson koso krama dia 106.9 mega so emre wiadu si ade agudie mu nsɛm nso be suma nwume no nsia kase so asuju a watie nyina wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy binka wono na no mei content krade ade kan nsa nwume no nsia kase no enso asuma emre wiadu Bismark Adusei mambi se me suma som me dia agudie mu nsɛm ba sum dwuma di kase so ya transfer dia maka trust the PSC na be ma Lumba super brano piano omno mutimi so asem fa dwumade no ka na yan so etimi agode mu nsam no ebe suma dwumade kase yi so na bibia akwanka nwumrei me pato panina ye friend se Mr. Kwame Afumo therefore bompom se de hye sanso na Jesse Michael Awuno disika brante kene tata ana fe kwampo na oburo ma nuane nyina ka obi ana yagimre ye de agode mu nsam no enso ebe dwumade kase yi so na bibia akwanka udwane show no wa Facebook ne so dia we no eye champion Kofi Taylor wo boma boada no la ne izia mi image sa odu an se videos audio ni images audio nyina brante ana this enkomo na so sumo Facebook na so bibi bia so kwankan anwumre yan fast da PSC ana sempo enche mu adene enkoma Sam J Bakery manya ne ntia so ma biem tafa me no ka se madini ampata mo de omo so etie dwumade ne yade aseda PSC enso ekwama Sam J Bakery no yankoma efi oba yan hye enkomo na se hye enso de fifie me no ka se de house of folk oma ka cha akoda na friend Abdul Karim manya ne ntia sempo na akoda we na watwi munim se ne ba ne last born so eto edani benkum so me kire se akwada no so etimi kantingua toma nkoma mete ene se akwada na friend Abdul Karim wono so adwane asofo team no enso eye train head of Nyankopon aduma Sunday gamer omene metema kumasi asante kotoko so be wono enso ono so ebetimi adwane team na no yankoma e free asofo kaso e ba yede nkoma dodo na so somo e wo dwumade enso na sentema ana mbedi nkoma enso e kire se efe no enso etimi abompanifo bi din se ne omko wheels enso enkwaje ntete we no Yofa license B me pacho coaching course no enso course na report amete ene se ne mpanifona tati down panina ye fense Godwin na Trump sanso na Wilfred Dorman Fatau Salif wenti kofi odi video ne beto so odi membie sound na afi yan dik san koma no enso dwuma de enso na bibi akon nketo pania ye fense Godwin na Trump pania ye fense Wilfred Dorman Fatau Salif na afi mpono Abdullahi Ghazali sampanifo we ana mno kase omo so timi call minor fense Wales enso akwaje ntete we no UEFA license big training course and omokoye o touch it down until we join show live on Facebook. I say yes almost kita almost suitcase and bags outdoor ade can sell luggage is outdoor at the time we touch it down and so Kotoka International Airport yadin komodo na so somo e wo dwumade nsina na mpanifo kwasetena na we no na MTN FA Cup e mana so ye me pato quarter final draw na nya toja na kopiema say ya na ho komote FC Samates ladies and the club friends say we no FC Savannah na bebo Sanswana club na your friends said Tamale Super Ladies and so any Army Ladies bebo Sanswana me patro club your friends said Supreme Ladies and so any Johnina Ladies bebo Anafe Krampona Zakes Ladies and so any Ampem Dakwan Ladies I game na big game and also am come few about jadi ni nyina so sumo dwumade so na ni me nyina mame your friends said Madam Roslyn Koroma Amo wano chairperson and so the man MTN FA Cup women anase we no MTN Women's FA Cup
me patrono and a chairperson after said drawn a buy no was a young father so what your pa and so come ampem da kwa ladies and tia madama your friend said wrestling krama amu dominating so far as goals for it are concerned. We need to really understand how they train their girls to be such and pick that one consistently. They've been season after season, they've been dominating so far as goals for it are concerned. We need to really understand how they train their girls to be such goal poachers. We need to applaud and pick that one. Henti weye ya nkoma madama ya friend say wrestling krama amo one chairperson so de ma MTN Women's FA Cup no anso nkoma this sum after said draw ni toja ya de nkoma dodo na so sumo dwuma de nsu na yo MTN aso aye no me pacho yenko pie man so me ma na fam dia me no kasa panina ya friend say Wilson Natha one ana MTN FA Cup chairman no ana sempo we committee chairman no no so e de nkoma kakra say ana ejaye attempt in Africa at the CAF competition. They are still in the game, and I'm sure they have African dreams. I know Diana has African dreams. I know Mediama has African dreams. And I'm sure the other nations also have African dreams. So at least I can count on 4 teams that have African dreams. And beyond them, even Atlantic Divisa have always been so close. I'm sure they also have African dreams. But all the other teams, I'm sure, are dreaming of Africa. Henti wey MTN FA Cup committee chairman of Panina your friend Samuel Senata and command on suti after sad the parent no so toja yadin commanding na soma unim say MTN FA Cup and man of so no yadu quarter finals and tiaman so quarter finals and also yan come if you about yadin na ma me pato Pania your friend say Atapoku where Adriana Sporting Club CEO na no so di come say nay Unilever for so timi aba sponsor mo no so mo hwe nimu sempo no timi MTN FA Cup anim say club bia one so betimi MTN FA Cup piano also the niche Africa they can say Confederations Cup now I see in the diva for no and so team bomb board said this season Adriana so team MTN FA Cup ni so manaswa me pato Unilever and so air finance or mo tripper on the back Africa financially and then get ourselves ready to go and play. Financially we've just signed up with Unilever Africa. And they are going to fund our campaign in Africa if we make it. So, financially, we are okay. Physically, we are preparing. And I'm pretty sure we'll be ready by then. And then. Weye Adriana Sporting Club CEO Panina Jefense Athapoku na this ankomo esumei yadini nyina so ma na kopiem on nation safety akachia me patwa mu CEO Panina Jefense Kennedy Abuache anase we no Kennedy Buache one so de nkomo kakreja wasi nations say this league this season no league ne dia emfa na mum FA Cup no still am da so wom enti ombetimi a police surprise Kennedy Buache after defeating Federal Blast 2-1 are placing on the Ghana Premier League trophy. We are just 2 games away from getting to the finals of the MTN Cup. After defeating Federal Blast 2-1 at the Dr. Kwame Sports Complex in Abuja over the weekend. We believe that even if we can't compete so well in the Ghana Premier League, at least we can also spring up a surprise in the MTN Cup. So it is work in progress. We'll just take it one game at a time. Why Nations FC almost CEO Penny FNC Kennedy Boatia na this ankomo ejaye din nyanso somo e wo dwumadi so na kopiem oboaso ya na press conference nchirenche pa anso atofom na we no Ashanti Gold Sporting Club we no original Ashanti Gold na almost supporters no friends em chefo nhyiamu now, His Excellency John Dramani Mahama, the first gentleman of the land, was a time and I say, Pennyway, Waba Pro, and Pona Orti, Ope to me, Sampono, Ghana, Mampanino, Waba, Bossy Besha, Shanti Good for the ball, Sampona, Yadi 2 minute answer, Sam, Nane, yet me to a Bamanaba or Mampani or Manco Ghana Moa, Wabitima Shama, Shanti Good and Sweatimaba. Now, supporters, I call you on Fino, Sampono, Adien the Omafum, Nemum, Omofanche, Yentia supporters. No, omo chairman Pania, one also etimi akasamamu. Be an your friend shaft. Yena yeshia and Ashanti Gold Sporting Club. Na and yeshia hama any bresam na any bresama and say yeshia and naka crime fear 9 kon enumnia. Oba oboase na mo hobi dade na Friday. Na onkasa yemuno anumre be 7. Kasa yemu no gyina simpie so no o ka me yete se ye to aba no ema wo a obeboa ama ash gold no
ababak ye team ash good ababak na enamanu sunti me de enam ash good sunti no metu abadema yewura mahama nyame adom otumi so ba power na oba power no ekire na ebete se nipa ordinary wa na ya MCE wase one kofobia kofotima ba yes your friend no the quiet heroes o ma be change din no ye ash good ewura ma se na president uni mo hwe di so far udin ana manfo obo say what disappointing yen if it's all kasa with the mother club ash good and all the Henti weye nkoma ana anopa no so tojo oboase after say Ashanti Go Sporting Club amonso ete omo displeasant message anso ekoma mampani His Excellency John Dramani Mahama na African Pono Ghana Football Association President Panina ye fense Edwin Simon Keto Kraku eno so nkoma akrefi oba nkoma de nke doso na nso emre ana oba ha ye de adwumanti ye be tiasi form na fe no yatan ho aba ye ba amana ne nkoma no ye de besomo Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. DL Power Sports on DLFM 106.9. One spring it off. Now if you want Sambra back, as I said, you're my Dunkunim. Born to cry my head. My shall go, Mukato go. DL Power Sports. It went there. It jaw that. Right, Lumba and support them. Egusua Sinkonya so yadi agudemu isemana asumu enyumeno nsiakasi aswafo adusuno flying number DR106 na ebe konkofon kroso latest exclusive and commando dwana wa ha yadi ni nyina so besumo dwumadi yesu na no ba nyumai uko PM so English Premier League aso ya matches audo pina toja uko PM so Stamford Bridge at Chelsea trafie and so at club na friends so Leeds United game ne baso 7:30 asanso na Everton and so na club na friends bomb of ball Tottenham Hotspur so be trafie no ni Newcastle United abona afe krampono Manchester Anweno eye West Ham United no so trafie enso atunisa da from Manchester United no enso ni game Saudi eto dwana nwumrei enso English Premier League na so e di nyina so ma e wo dwumadi enso na kopiem enso Italy dia me no kasa one game o we no Coppa Italia club Juventus Napoli enso e trafie e wo Santiago no eye Stadio Diego Armando Maradona Stadium na watunisa enso da from Como no eye nkomo efi oba di nyina so ma e wo Germany no me patro game Bakusu Toja na weno eye DFB Poka Heta Berlin enso ne club na France Freiburg na bebo when yanso ni games audo akopiem enso amanane dia eno so ba ye di nyanso sumo adwumadi enso opanina ye France Avara Bolwa wono eye head coach enso de Real Madrid team no wakodi nkomo sesei akwada na ye France Aurelien Tchouameni no sesei obayi na fi center back unim sa akwada no where ye midfield on say defensive midfield and akwada we bonti opanina ye France Avara Bolwa where head coach enso de Real Madrid team no wasi say what akwada no esa back to the profile and ase we no eye ne person and ase the national role and ase we no and ade kan say the duty and central defense no and ase mpo no ade kan say central midfield role no what akwada na defense Aurelien Tchouameni and so bebo no yankoma akre fi opa yede ni nyama na Neymar Junior and so adan for pani Lionel Messi Andre Kochitene and now Neymar and so etimi akodashi Messi and in abusu ametire ne mane ne yede nyina ne Jesse ai ne wa share so Santos and no ensu akakre froba wo join show no live on Facebook Capital 106.9 Diana say we no eye champion Kofi Taylor images audio no wadi gu on say kana bibia bia nso akwankan awo dwuma de nso panina je face Oliver Glasner eye head coach enso de ma Crystal Palace unim sa pani we wakwadi nkomo say season we ba we ya wano so de dwuma de ne to ni nyina nsem panifo nso ntimi ahwe ama kwada na je face Magai wano so ntimi anto so ndi dwuma amfa ma club na face Crystal Palace panino wasi say ni decision wanya take away na eye final say wanya jatum say season ba we ya wadi dwumadi no so beguo say ne oya head coach so de ma Crystal Palace team no eno yan komo akrefi oba ye de nyina so so mo e wo dwumadi so na John Mikel be a player and so de ma Chelsea mi no ka say wakwadi komo a former player de ma Chelsea the Blues unim sa pani we fi Nigeria wadi dwuma bebre na Mikel be akwadi komo say apani na je friend say Tony Cruz no time anu Mikel be obobo no na
wɔnim bɔ bossing abrante friend said Tony Cruz esan said Tony Cruz like you and say nei okopie me on Real Madrid and obetimi aka said Tony Cruz waje Champions League 5 no o say ridiculous idea asresam esan say nei ukɔbɔ Real Madrid na Champions League 5 and on chesa we best player no panina je friend said Tony Cruz and so the respond and asempo no anu ye so aba ama panina je friend said John Obi Mikel Obi na meeting no komo wasi na osi me bɔ Real Madrid adentina osi bɔ no na unim bada na Real Madrid amefa and asempo no ukrampo wan kɔbɔ Real Madrid minui enti eno eye beef latest one eno so ba between John Obi Mikel and Openina je friend said Luka Modric I didn't come on anaso we no eye Tony Cruz I didn't come on do na so somo ewo dwumadi enso ma bibi bia kon kanima kwadana je friend said Raul Asensio a defender and so Adema Real Madrid reporter mete and they say weekend we onu so kowura mu ewo Roland McDallen me pacho ade kan say McDonald House Enquada omenya cancer won omo battle with cancer into a penny we kwaya omomoa wane Enquada ni bi twitwa mfoni kama pantu join show no live on Facebook ubon say champion Kofi Taylor wadi megis na to so eno ye Raul Asensio Real Madrid player ono nkomo ani ye di odwumadi enso me no kaso pani na ye fence Mohamed Salah Galway player and so the man Liverpool boboko no reporter meeting say Salah ne na bema awu enti nyankopon aduma do china mu game against Sunderland me Liverpool gamer omane Sunderland bebona ansha small Salah ontimi mo essence warewo mu woye ye ne na bema enso adani benkum so no eye nkoma afi oba yede ni nyina so ma odwumadi enso no ni makwada na fence we no eye Rafinha wono so akwadi nkoma centrofo business say wepra injury anasa recovery situation no eno krampo ti say Rafinha so no say no eye good process no wono so fam o hwe ni mu sempo over the week anasa sempo Thursday game Barca so ne Atletico Madrid bebono se bibi bia nso ko yabo nsakoda na je fence Rafinha no nso ginam edijuma nso de ma Barca eno ya nkoma opanina anasa akoda na fence Rafinha Barca player no nso akodi yade nyina nso somo ewo djuma de nso ni mo pani fence Jose Mourinho me no ka say we head coach nso de ma club je fence Benfica na mpani fodi nkomo wo mo si we no eye breaking news later set of form wo mo si so mo ko World Cup ne ba ansha ombetimi edi ade kan say Portugal national team no enso timi ama opanina je fence Jose Mourinho eno nso later say free up yede ni nyina so ma odwumadi enso na woni ma brante we made no komo bebre enso odwumadi enso ma akwada we say for the past about 900 days one onyiniti ni nyina so hwe animu say club na fence Manchester United the Red Devils ombetimi win 5 consecutive matches meche so mbe win games makuma ku enum ato so say Man U I win 4 and then you West Ham ebuso panina je friend Michael Carrick no head coach so de Manchester United na ebusan say what their mo front back woka was until some betimi a win 5 matches ato so no one wanyini ti na Michael Carrick so wahu ne mano ekran so the video na kire no na asresem na eno ono on fan ko players ne so on kodi san common kire players say ye fan back so ntimi nyini ti esan say age say anase we no age say ye win 5 matches ato so opani ne say eno ohun ye no siri mom ne mom on ko kan players in say ade can say by hook or crook no and I say chinchina chin e was so mutimi wini ano so yankoma e fi oba ye de nyina so ma e wo dwuma de na season we akoda na je fence magai me pato ba bia we share Liverpool bia no watimi wini wonim se na osi akan so de ma Crystal Palace now no ana ya captain so de ma Crystal Palace community shielder me pato Liverpool so share club e France Crystal Palace no na brante we di dwuma de ma Crystal Palace so chi Liverpool and so community shield no finisam sanso na league ni no me pacho kwachi Liverpool abom 2-1 sanso na nei Carabao Cup wonu kroya nata zatam no captain Crystal Palace wasa eli Liverpool frimu washe Liverpool 3-0 and nei me no kase wa be join Manchester City over the weekend wasa hwe aboma Manchester City ekotwi for Liverpool so 2-1 enti akwada na ye fence magahi this season dia ba bia wachi Liverpool bia no wonu so etimi adinkunim anu nya nkomo kakra fi oba nkomo ne de nkadodo na wa na so yemfa last story na yan show sense ma international DJ Afiba man friend Braju abetra say ano so e dia wo so ne be so na me no ka say last story ni asori so no ukopie mo Barca say o mo captaincy hierarchy no me kire se ne indi this one tian say ana hu komate akwada na face Ronaldo Araujo wono ana main captain after say ne opanina je friend say ade I can say we no
goalkeeper Mark Andre ter Stegen ono so afiri ho sanso a uyi Ronaldo Raul free wa Frankie de Jong etoso na fe Pedri so aba ana fe Abrante Fesa Rafinha na se sa players we na ya mabobom din nyina no se akoba ne se omu nyina go prama so a om so metimi ayi captain amba ne so ma akwada na Fesa Robert Lewandowski ana fe prampon Eric Garcia no ana fe akwada na ye Fesa Fran Torres so age captains no enti we ene nkoma free Barca so ye pa yadi nyina ma on this note yamfa agudie mu nsem a ye boaboa no ni nyina yamfa nsia na me sorry sweet there ma memfa akonya we so na me nchia Beatrice sister Beatrice au Madina wa ye hair stylist ya hairdresser entino ukopie mu Madina wa biem tafa sanso na Samje Bakery Mama Julie ene ne girls no omonso biem tafa ye se dear there omonfa ndi agrokwa nwumre atese efiti anopa be se nwumre Mama Julie ne girls in tuko pio mo Samje Bakery dia eho ana chese omuti dwumade ntanwe yamfa kunya so ne yancha Mama Julie ene ne girls Samje Bakery fo nyina Nhyiraba obora man say je utu na me so menye me tu enti ye chia obora man yeah chia the fancy English man ye chia ne numre ene abusan nyina me da se pa senior na ye beje mre ne yakasa nye ne ye bre ne ko ese ye soro so na e free china ko ne bedi nkomo wate e kwen fa so agi efefu gu aya shanty good ye beka ho asem se sa na ye ne ba bia na ka se bo ne gina wosi die sina we die mo ne die mo ada me wo fa se ba kwanya ko ya adoma brada ya ma me hwe ade brada ne ye mu de wo hia eno be ye brada that will be 24th February enso ye enti edini ye eye Kamole aka on God owo manso mosia so na Bristol Tiago ono so edu afa ni se Sikeni Ba Junior ono so manso mosia so na ne nyina ne se Yankopɔ ya adoma on the 24th of February 2026 awade abekɔ so Daako Evans na afenso Josephine Ebrefi omba ama awade sonko atumi we ne ye naming ceremony ombeto obobeden anya awade wombeto mbedin kama pam ewo eye manso mosia so community center ewo ewiadumi no pepepepe no mahia enti yenkonkwata wo machi fi se me wofa asefo ene wonom enti se de medi kan no Daako Evans NFC say Josephine Ebrefi omabadian atom bedian kopon ya adoma on the ebeye Tuesday 24th February 2026 ewo manso mosia so community center ewo wia dumi no pepepe no matana se na badin to no akoso nti enkwata wo machi me wo fa se Samuel Ofolibo aten ene di fia santemante mu ede ba na Kofi ade ba akon mu oya ne se ye wo fa se brabra kranten ne ho akan ya na musini owo Ashanti region ne ho akan te meka se opening ye Francis Opoku ado afa ne se wo fa yawo ya me ya adoma Thursday je se ya wade ebe ye ogifo bosuma ye we na tosu dumienu omamodea atenase na no 1 week observation no empenifo atimi aya no pano nsia ekopema numle no nsia ewo boaman ho Roman Catholic Church ho no ma no dwumadie no ebeto dwanti opening Francis Opoku ado afa ne se wofa yawo waka nchine guntin Yankopon ya adoma na wotwe no wombedi epepepe wo boaman Roman Catholic asafonum ewa santimantem komasi ntimi wofa se babra kwanten awa Ashanti regional reporter no ho akapa nti yenkwankwata na chi ebeto dwa no pano nsia ekopem enumre nonsi aka se bone de semusefo ne ya mebele ntwene se mu ma yen champion chede ku wura mu e wo Facebook na fi YouTube makase bono wonya bi ehwe ye DJs gibi chinchim afide ne fruma do so me do kenkan ni me ye baako edi a meje so ye ogofa ose ade de one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me so so me wo fa se DJ Afiba the international DJ betenase na nwuma ode ba no from Sammy na akopem no ndu de 24/7 eno achi kura ne wi akasa kura ne ho bio DJs gibi zo abetenase enwom ne se tuamu akopem se ba kofa RPP fo asofo no na mo de nyame asema bra na si na nya sa ne tenen ndi de akoi de radio ni yifiri ha ho fi se enwom de music na ye ni padua na koma pa enti enwom am de jamu nie in fact atankwa de ye nkwan bi a omu kire mu a mianabo nyina wo emu ade pa wo fa makrawo